Assalamu alaikum, marhaba mustahimilia udungai ORTC unudaula wakati kwa na kawaida ili umwelesheni ya taarifa habari ya hatu. Imadhamana wa Hebiru ya Umoja wa Afrika waunana hanzia za videoconference ya mfumtano iza kabauni ndezi usuo imachancho ya humwanu ni coronavirus harumali bara la Afrika. Ya raisi wa hensi ya Faransa Emmanuel Macron harenge fumvu haruma imahadisi nae hakubali usaidi ya zensi zahiri bara la wanza ilili hundre shawiri la haraka la humtazo wa kazi nilibwade zirolinu. Binti Mhaju ni mapicha ya Salim Zarkashi. Felix Tshisekedi, rais wa hensi ya Kongo Kinshasa, wajau rais wa Umoja wa Afrika doyarenga wa mrongo uhamando iliubua imahadisi naye haonesa enamna ihawa iliyo harumali bara la Afrika holi hondo mweneyo wa howade wa coronavirus. Rais Azali Assoumani kaonde ulo makamu rais wabili wa Umoja wa Afrika hajitamka yauka ketsu la dhemu bake mndu ujotengulwa haini mndu ngena haki ya hifadhiwa no wade wa corona. Harumai fikra inu haungwa mhono ne raisi wa Sud-Afrika Cyril Ramaphosa naye haunisauka libara la Afrika litirwa dingoni haruma omwano no wade wa COVID-19. Harumai mahadisianu ya raisi wa hensi ya Faransa Emmanuel Macron harenge fumvu naye harenge miadi ya ukamkalimani wa hao harumale tengwe la mkatoshawiri la hezensi za G7. Izo imadhamana wa libara la Afrika watanabahi nduka giladhimuo wandu wonsi wakena faliki nzima ili ushinda wa hundedala au laho wadeonu. Resijua stabu zreme Afrika karashinda waskarsana system zoshinda ritenziani mfanyishia un production ya hei vaccine resijua tena amba zinsi leo tajiri zisiwana kula mtashinda vaccine de wantu wa ha hasoful awali COVID-19 ni reme dunia yonspia na naikawa ndu warenge wa vaccine tude zinsitajiri maskini kaza vaccine wa wall shawiri kalaja maana virus ni tujua ibuze mordetali ibuzo kamwe iregeye. Emmanuel Macron hajionesa tayari ya uka ze Institut Pasteur za iho Faransa ngajo saidia zensi za Afrika harumwazi hazi za matafiti uhusu onva wa hima chancho. Macky Sall, rais wa hensi ya Senegal haonesa uka ngwaona laboratoire mbili kao zisa zonesa alama ya ushinda wa kingi yendongo hamadazino. Lisuala lalai ya honva uno eka machancho yanu ya parihana namna je ya joka waswili harumwazi nsi za Afrika. Waziri wa hezi habari zovonze wa hunu Komor Dhahir Dhul Kamal ajitamka hena mnae. Yese wamba nsi za Afrika haruma stamu zilio amba waskarshinda rai produize beta ramulidziwa yo nersilidziwa hali rada nsi matagiri zo mengoni ma tambu za onyesewa bernana tambu tena katika rinunwa tsarivinge wasuli haruma nsi atu yoti ndongo yangu tena babo mrambia ma rayamba oli hiyo kama tume insha Allah i vaccine je haraka harmwensi zode i hamu ya rais wa daula na serikali ezalawana harmwe mahadisi luka ngiladhimu wozensine makungu manyuwonsi wa kenkonyo nzima ili ushinda wa wane no wadeunu ikaongo ajali rohozi njinga zilawao haina usiku. Ombalo wa hima jumba ya misomo ngizo na madhara usoni mwao wana hawe ya kai mafujari wa ujumobirili ya harumai malaho hawa wajoka imadhamana wa huwana ngwa juhao na tasi wa roshi ya zemi amala za usiku. Ni madhamana wa himba wa ishulihanao na ushilia wana wajirisizi wa makafa sini mwaze mikroza tijara swali huwaone sahi na mnaini. Watu watoba ngabaki wada honi waoche kabasata kontroli ya mdomdo hazi abo encore une fois tena wana ba kwajeba kwa sara mwa security ngo hora mwa danger ngo kure risk zinji kama zo fanyishi ha mwali panza ile ranzo la bota sata waswili 14 heures ha var même au-delà de 14 heures ngaba jujira nongo zinji donc arona kambese yo khatwari ka ungiyo nziro hako ka ukabese bidi wandwaro de warajilana wadu wafikiri taratibu ndina ndajo shinda wafanye no ile wana wake harama hifadhi. Donc abafikiri bese par rapport à eso ala wali uzisa atijono kana bese mingoni mweze fikira ndo kozi fikiri donc kana wandu wafikiri taratibu zo kana wana warudi warejele koli wandu warejele koli shaha renforce zila mesure za protection parce que quand même yabo yiho quand même ngwao daona fundi
Almuradi hukawa na warejei harmai majumba ya misomo ihomwali ngasjobu lorangu nde tarehe 22 ya Fevriye. Upande wae majumba ya misomo ya juu ngajobu lo harmai jimla ya hemasiwa. Zinuzilaya harmali baraza la mawaziri la hemfumtanu ya jana. Zuani na mwali ya majumba ya misomo ya ntini ne ya hari ya hanti wa ubulo ya tarehe monti ya Mars ne waziri wa humsomo. Haparao watangazaji ya huwainu ili wabenuli ya namna watwali yao hawe yaka uwadi kaujazimi hahatu ibanunsi juu namna je wajou triniaba hau watazi wanazioni nilibwade zirolinu. Azhari mbaene mapicha ya Salim bin Abdullah Zarkashi. Iza sababisha umbulo wa hezeliko mshinzi ne zahari harumalesi wala mwali dabu yaka wakazi wa ile wa haunru ihatwari yahe korona shawa jau yezi hadhari za ujihafadhi zirengwa haunru harimalesiwa haeleza hinamna inu iwaziri waho ulezi wa taifa harumwe majadiliano yanu ya hahenu watangazaji iza husu umbulo wahe universite duka wanazioni ankilia hao ibeye ngwarambu wao zimfaida za ujihafadhi shawa jau yemisomo ikutsanganya wanazioni pia ngaijo hendelea harumwe platformu ya universite yaani nzia za interneti zihazi za saya zambu ao TD na TP wanazioni ngwajo uzifanya hauhanyisi hamabakia zelikoli za ntini ne zahari harumalesi walangazija ni lanzuani ngabo madhamana waiho wizara ya ulezi wa taifa wajuka uzungulia harumaye majumba ya msomo ili uhashirisha wanazioni imadhamana wa haono wahe zelikoli inamna ya usitehi zihadhari huhonda mtamwezi ya Marsi zijezibulwa banda yabo haina likoli watojo usitehi zihadhari ngaijo ubalwa haeleza hinamna inu waziri Mwanji Mohamed Musa hauka huhifadhi wa wanazioni ngiyo dharura. Haruma mwezi mfumo unu hatarjoko wasuli le 1er mars ye wizara nani madhamana wa hezelikoli ze komini nani hana wanru walio karibu ni zelikoli hizo ngwenda wafunga tsane wafanye hena za fanya ili zelikoli zikeza bua wasuku hiyo kazi na buliha ikemi paka mbele na baadi yinu ya kazi wangestahilwao ngejo bulo ikemi paka ketu stahilwa kaina bulo ngabatwali wao namna ya uliva zinsihu wanazioni wahelesi wala mwali watuzisoma iza husu ya majumba ya msomo ya nafsia rekei sirikali ngejuka uwasaidia reka kenaka uwasaidia shazi hadhari za uhifadhi wanazioni ne mafundi ngebidio zirengwa hatimizi he namna inu ya waziri waho ulezi wa taifa. Ihonzuani ntihunda runo mreje wa wanazuni harumai majumba ya misomo ya juu ya madhamana warengeze azma za ujadidisha zihadhari ili watazi wanazioni no mtanga yowahi coronavirus. Mikida Shirijal na Idham Swali, maelezo ya Felistina Razafiso. Mbawa yare mwazampaza ngesao namna ya hujahafadhi na corona diarenga banza van kamwe harmal jumba la msomo wampati. Mashini ya utenga lidavu lisrumilo hahutenga lidavu ikao lheya hauharaka wakati unu wanazoni kawakosoma van. Ila kuriini ikao kamsio na tana mtu vani mfumoraru itojadzana wanazoni 1500. Huvitana vani kaito kanyangu makati ikao wastaha wastahi zanzma zarengwa. Ngori profite i periode ya wana vacances watitu andraka nao ri desinfecte i site ya pati donc uzisalizatu ma bureau pia desinfecte wa renge disposition kama rangezi materiali lo malera kozrumi ya mlongo ju sa kama contrôler wana zoni sangeza ujuvavo amba mengoni mwantongo mpia tosfanya armo reprise kartorenga wana zoni 5000 walera kwa renga kulasku kartorenga kulasku baadhi za wanazoni na wadzade wajiviwa ngashukuriao alhamdulillah rabbil alamin madhamana wa serikali rangu wakensi wafikiri ya wakaya rangu zilikoli za bala wavu vumenya hantongo nyingi wajartali ataringia ilikoli lendi tijivoso vorboes likole mana Kasbak da goni tu après rismenya tano wakati usendra na min sirtar maliziharaka chala wihara kampatsa mchazungu ngadi hazi. Merci hatu nukasi hau zero mardo wanyawe. Donc par la mesure de prévention rismia de serikali washinda warenge normes barrières respecter. Serikali iruhusu mbulio wa izleko mpole mpole hahulindrilia wade uvunguhe.
La yaukaye serikali warengeze hadhari ngepasa wanazoni waelewe yaukaya zinungizo muhimu hujipukana no wadeunu oksijeno ngiyo wajibu sonima wandu walio na tambu za oranfia nile shirika la Gascom ngalimakinisha yauka ngilo na oksijeni ya ladhimu ya ubehwa harumwale jumba la dihiro la samba lilahikio wandu walio na coronavirus zinundizo Hamida Esha Tamadina Sofia Hassan wazie nshinarienshi mapicha ya Nurdin Ibrahim Polo. Ulawana nile gazeti aluatwani harumati hukume mmade ulo harumati hiro ngurumio kiasi ya milioni 10 na ndadaru. Arama ikao ngiyo haruma ijukumu ya he serikali. Ni arama inu itanganya aledzihiro uwasuline shahula. Watina uradingoni ye oksijeni ikao makati mwade mzima ngurumio kiasi ya zuhima jana mararu na 20. Mimi ya mtunganzana bei oksijeni ukaya inema kure imunda ya ukaya oksijeni kiyo aflu izadunga abuzo traitement ko wanugwazi juao wana Lovenox ujaye cortico ujezadunga pia kawi serikali sena luwazire nga charge habeshelea mwade mzima uhutaji usaidizi wafia ngurumio ushashi falasikandaru za oksijeni haizo yele shirika la Gascom wari jukumu ya ubeha yeze oksijeni harume majumba ya zihiro ya shulihani haone corona holi hojamili mradabi kabati harara ya ukosefu mwezi wa Oktober donc raha wakati wa tulivu eze l'hôpital warumia falasika jana na 15 mwezi kamili. Novembre jana na mangomirandaro 160. Decembre jana na mangomitano na 5. Janvier majana manane na 16. Février banu sarumia falasika majana matsano na ndaru. Awo elimu joshira mrambue enamna zenongozilio epri yarmwe komite bonyo belo masusha nartwamba kaya ziwishenda ye oksigen sawa na malalao ya sayanga arumishi hao hawinji hauzihira uwade wa corona na holi hode msamali wa hele jumbala okofarma milioni mngomira aruzihisa zirumishi harumwe arama ya hemalalao rangunda yo marche hatarjerunda basainu dans les 3 îles à peu près ngiyo haruma 30 millions. Haudunga zihusu ye coronavirus ye mudiri jimla wa hesu hanguri jimliso enamna ya hawa ilio rangu usiku wa jana honda leo inu anda wangabi wafarikiana ni dunia wangabi wabona nana wajau enamna owanduika ondo na utaha wa samahani wandu warengezi hadhari za ujipukana nilibadi zirulinu na mshini. Harumaz leranda shirine za musozino iwizara ya unono ipara wanru 45 wavia hamwa 45 wao 40 waili waparahana mwezi walangazija wararu waparahana mwezi walanzuani na karapara mru manyumeni hamali swala mali. Alhamdulillah rabbil alamina ripara wanru 30 wawona walawa harumama nyumba maziro ya tu hamwa 30 wao wanru 25 waparahana wala harumali swalangazija iwatsano wala mwezi walanzuani na karapara mronyumena lawa mwela pitali ya Fumboni. Hoskitifu ripara nyafatindaru na nyafatindaru zo jira mwele swala ngazija hamwele swala nzuani karapara nyafati na mwele swala mwali karapara nyafati. Iwanru wadu ngao hajumlifu marumiateni watu swini harumwaru meteni watu sinuao miateni wa 46 ngirwadu ngaru mwele swala ngazija 40 na waili ngirwadu ngaru mwele swala nzuani na harumwele swala mwali ngirungao wandu waili. Harumai majumba ya maziro ya ziro ya tu yernauru 16 harumai 16 wao 16 ngwarumaya kapitali ya Sambankun hunongazija kana mru mmoja amala kapitali bamba unzuani na wangu waili amala kapitali Fumboni mmali. Harumai 16 wao yernauru 7 ikao ngwatau sedizombu harumai 7 wao 6 ngwarumaya kapitali ya Sambankuni amala kapitali bamba ukabasi ngwatsahao usedizombu na kapitali ya Fumboni na mru mmoja atsahau sedizombu imalahoni wanru ngao wanru 174 harumai 174 wao wanru 130 wararu
mwarumali swala ngazija ando 41 kamali swala mzwani kamali swala mali karsinamru rimdungao dahoni kwezo tukufu wizara ya unono yohambia namba hautsa uhifadhi usi hayewa kazi ero muhimu wikao wandwaka rudunge nguvu wandwaka mmoja na wandwaka na wadono dongo zi uhose malaho yatu na zi bahano dongo enshi dongo de contamination e malaho na zi lieu mais muhimu zinyapati zatu zi hose na uzidia harma usitara na hifadhi hiyo namna yosonga uvunguze msambaliwa bungu harma insiatu. Usiku wa dunia wa humano kanseri usoni mwana usherehilo ya tarehe 15 ya Fevrier ni mabwade yanunga ya benu hawa banunsi juu ni hawa nana wajau youkiri mwana harithi ezembwade zini usoni wa mzaya nezi kanseri zingara wana hunu Komoro nde ya hedamu mahsus hamande heli Dr. Halifa ya zidhukuru usoni mwaze mikroza Tijara Yusuf. Uwade wa kanser wa homa natiti nguo gonti juu doka kauti mwinji hamande namna harumaze ntizo ntipia ngavoka ani zibira oho pediatri yabo zibiri zende mwana habiri au haroha habahiziwa shaka stuno tufielo au kaya raha kabati program gonti juu ya wananu wade wa kanser kamrendo angaho njo ministeri hongo jozi hunda ko ya johamba wala pitali arumama kabatu vunguza ujuma wana wayili uhunda wararo ikao ngwa parihani hao no wade wa kanser ya mwana mtiti mwana katisa wane mrumdu hazi ukayange lazima yafanye sport nge lazima ya lejao nge lazima shayo hundwa na ajali andoko ya jiri hamaba parihani ha virisi yojo hata maundi kwa maundi ko yojo bali ya virisi ngavole bumbwa wilo ani kanseri kao mwana yojo hihunda hamdanganyo wa hele bumbwa bada ikao yojo urisi no wamzaya namna je imadhamana wa huana wajopukana owana nezembwade za kanser. Dr. Halifa ngudhukuru hamara ya saya kabati daraja ya kanser ya mrundu hazira ya mwanamtiti hunika o ngavo shahwiri sha wandu wajojwa hutsaha wandu ikao ngwa ovonze ze organisme zanozonse pia ikao ngwa shulihani hao na mwanamtiti ili wahunde shawiri la himwa izo mimi najona zajo kama sulaha hususan kabati ndongozi njitso sindokaya ye mwana yikamwade mruya tibakishe hodahoni hadwamba ukaya mbese yinu mkunguru akaye ahuvanu vanu karsujwe mwana haredeje au ndini mradaza hafanya humnika malala ikao kajanzishi wayo ni tabibu ngeladhimu mriya tapilie yaone tabibu wabonge ekaija kaoja shinda wafanya ndongo sha mro hafanye chita mbaba na mzazi wapo wafanye chitahidi hapo. Msomo wa nti hundaru wandaliwa ne Sedak nao nuongo haramilo wa mali nile jumba la ubalozi la Marekani hau haramilo wa miliari mengomine na mweja fedha ya Shikomor ya ubarikisha umendondo wa hezezi za mikoani haruma umva wa swarafa njema ubulwa ya huwainu ihumuruni. Onlia Ayub Abdalani mapicha ya Ahmed Nasor. Ye mawakala wa helesi walangazija wahudhuria harumo mkonsi unu wakaujimlisha na wenjezi za maarifa ye namna ya lazimu wandu wa swarifu zendrumio za mali harumo ze serikali za mikoani yinu namna ya hubuwa milango ya numeni ili wadoka ya rasul mali na uchini ya bashasha wombasa uo wa ensi itikendrongo vokozi sazi soma shaikendrongo ikaonga zikahuja ziwafaidishe zike pratiki horo habanu shawazitenziani ili hahondesa hanamna njema ze komini za hawi tufanya recensement hezi association hizo ili mera yajue harma komini hangamina association yonga engazifanyao anamnaje njo shidani wasaidie imadhamana wapanga ye barnamaji yinu ngwafikiriao upanga mashawiri baina ye mawakala wahe mabavu wa hensi ya Komor nene hensi ya Marekani yu haki ya hezo serikali za mikoani ra Marekani rahunu Komor yu haki hau kangwanza wafanya mshirikiano kawatsa hari washangirie uharumu mshirikiano huo
Allahu akbar ngarjo washangiria haukaya ngarifanya uhazi homsharikiano wa maendeleo soni wa heze nsizo mbili yanzima inu ngelola nawe ni emergency ya bali wane mhuwe daula zinu deza sababisha ye gouverneur wa helesi walangazija ya chendeye barnamaji yinu ika wajibu rijaribu ye formation yinu au kama ngoni moze barnamaji zahe muhafidh wa heshesi wa shangazija mhudi ni sitifarwata ndo basa waze yezizame kwani politiki kaunge junganya nao ne politiki ya son excellence Azali Assoumani ye barnamaji wanjezi za maarifa yinu ngejudungana na zana ijo ustakabadishiwa ele chama la hemamera ili ustakabadisha eze serikali za mikoani hazma ya ujadidisha ze hazi za maendeleo ya usoni za he commune. Ya wizara ya heze habari za ndani ngekana winji wa ubinadamu haweka wandu wenji ngona hutajifu wa passport hauze nkade za kiranya na hunu warumishi wahe ORTC wende wataha wanjie harmaye idara inu ili waone enamna zehazi zendele yao ama yehifadhu yiko himabu mwangoni kaijawaruhusu wanjia harmaye wizara inu hauye idara ishuliha nao no mpango ze passport na zenkade za kiranya. Zehazi za urekebesha lipare la fomboni zirudizandi sabanda mezi miili za kaza zilihaniha hujiro wa helebwa de la kalarema lisiwa la mwali nile shirika la CGH lihisa litianka bambonzi na holihode madhamana ngwa aminiwe ya ukangwa joshinda wakamilishe zehazi zinu wastehi omhula wanikiwa. Hussein Abdullahi harmwamelizo zaidi. Baada ya mgezeho wa wadi wa COVID-19 ukahawengi umwezi wa Desemba ujai Janvier, imadhamana wa shirika la mashinwa wakazi ya zehazi zao zihusiana na mudo wa imabari. Ama haibu COVID ivungu haunumwali, wandi na wafanya hazi zao rangudi yahu wa inu, na wizongi ziendeli yao hawa ya amani. Hautaha ulata wakati mwengi walatiha hawadi, ili umaliza izi hazi zabaki, lishirika la sejese wa wanise wandwa hazi wa uharma imirambani na mbali ya mjiwaizi wa funguni. Nusu ngwa wafanyao izi hazi za mbu wa imabare, yunusu ngwa rengeliza hu wa menyeha nena mtsomu wa ilipozelana garavie ili aruvi kijadidi haulindi ya ilami. Wade wa corona ujau bulverse ye dunia pia minhu de Komori. Abaha mnyezi mgungu ngwendo no rihifadhi mbabi hususu nenda hunu Komori. Plus particulièrement mwashesi wa shamwali abanga dosibitira mboka wade ushashiziha urambe usawenzao. Donc yode mana ikawa ranzi le 17 rihazi abaha zi reprene. Shaikaya wade mnyezi mgajelia utuliza bano au wenzao definitivement. Yabuka banoka are abo de kazi hazizi hisa. Lishirika la sejese wa wanisa wajawi zombu zao nina iwandwa hazi ili haufanya ipori ya mbanguma. Na izi hazi zusu ngianzani rangudi ifumura rukabili. Uunda ipori ya mbanguma nina imabare mingoni mwa ibarnamaji mahususu ya idawla ya Komoro haupu angaishi suwa shamwali nina inti kamili.